في هفته دیسا ام لهریما سرحدینه باجاری کو بسه ولاتان ارمنستان، ایران و آذربایجان سینوری وهیه. چیای هری خوش یا آگری دیسا جوی باجار خویادی که و هفته ام باجار ادری بین سر اکرانی و. ادر یک باجار باکوره. به طبیعت خود به خوزای خود باجار خوشترین یه هریما سرحده. بریا سرحدان آگریه گریدای باجار آگری بو ادر. پشت تکچونا آگری قرصه و هاته گریدان. حیا نودو یکی نافچه قرصه بو. دو باکور کردستانی ده دشتان مزنترین و کورترین لوره. هوا ادری گلکی خوشه. جبر جی وی باجار چاله هم گرمه هم جی گلکی فکی لشین دبن. باجار راست پیشیا جای آگری چویه. المسوکا ناوندی یا باجار ادرنه کوچاویا هری نافدار هری تزانین evdere. باجار ادره باجار کپچوک یا کردانه کرد و آذری به هفدورا لیوی باجار دژی نزدیکی 100,000 کس لیوی باجار دژی ج کردان و آذریان پکته جبر کو ادر لسر سینور ارمنستان آذربایجان و ایران جیتگره باجار کلکه گرینگه 100,000 کس مگو لیوی باجار به هفدورا دژین کلانویا هری نافدار evdere. کسی لیوی باجار داشتن دانستندن خطابتی لیوی کوچه دکن جبر کوچه همو دانستندن لیوی داره لیوی ناوند جدی. ناوند ادری امروز گرین و ام خودنا و سوکا روسان داده بینن. گله باجاره جوی سوکا را دبیجه سوکا روسان. جبر او قصده آمورین روسان هاتیه و سوکه و دمیجه را گوتنه چارشی آنگو سوکا روسان. هرچ کس نها جوی دمیدشته که نما بیجی دناوا گرده هیچ و که سوکا روسان تپناسه کرن و تیزانین. بردام دکه نهاجی مهانی و هانی بخشه که گله که خوش جبر کلی ویدرا جور به جور فکیه نه لی فکیه هر زده کته شینته قیسیان گو خرسیه قرسین لویدرا جی گله که جداترن جبر کو هم جی ملتی مسترن هم تمامش گله که خوشتره جبر هوایا لویدرا و جبر دبجاهی دخواره دمینه
فکین جور به جور لوی باجاره دیگه وکی چخورویا کردستانی ته پناسکرین ادر هروها جبر کو اقلیم که جداتره هم زوستانوی زحمت در باسناد به هاوی ناویجی گرمتره جبر وی روشاوی هوایی فکین جور به جور آنگو تشتین جور به جور لوی داره لدشتا ادر دیگه جوان یکشی اف خرسینه یا هری نافدار جی کو هری زده زانیجی من خرسیانه دورا ادر همو به چیایان هاتی دور پیش کرن کو لبجاهیا چیای آگری جی باجار هاتی آوا کرن لگر وی که جی روشاوی هوای گله که خوشتره و اقلیمای گله که هینکه جبر وی که تشتین کول در دورا باجار اده مثلا قرصه ناگیه انگو اردخای ناگیه لیو باجار مروف دکاره ببینه هم خو خودی دیگه ادر هم جی جنان خو خودی دیگه به وان امورین به وان تشتین کو لبجاهی ادر دیگه قیسین لبی باجار گله که تیزانین نما کمون بحثا ادرده که قیسی ت برامروف چما قیسی ت برامروف افجی مروف کار نشامده برکو قیسی و باجاره گله که مزنتره و گله که بتعمه جبو خوارنه تن بتشنیم وانا نجبو حش کرنیه دبیجی یه ملتی جبو حش کرنیه لی یه ادره جبو خوارنه نفسه که کدوم اف بخشویه وندش توپ کن هم قیسه ذكرن توپ کن دفروشن ام بیشن ام یعنی آلچینه ام دستینن پیاسه داویجنه پیاسه دشینه باکه دشینه استانبول آنقره ترابزون ریزه او قصدی قی تابی زده یعنی هنه کی ها زده ام بیشن ایدری دا قیسی گره مالاتی موتی مرسینه آدان عثمانی قیسی بیا دا نکی خاشن دا باشن تابی یعنی تعمای جوانا خاشتر اما یه گره یه مالاتی حشکرن را مشهوره یه ایدریش خارن را مشهوره یعنی قیسی تابی قیسی کی شیرینه اما قیسی کی بیخویه یعنی دولت لی نا خویی ملت حقیقتا ام بیشن دینا یک دفروشه جی ضرر دکه یک دکره جی ضرر دکه یعنی هان نولای چا بیشن تبیج یاد چه ماده کی حقیقتا از وی ایشی یعنی زود دکم نولای چا بیشن خانچونن خانچره olsun diye işte biz de yapıyoruz yani. تجوجي دني بيترت مثلا مرو بعصا دني دكيد بهر تشلوي درهيه هر تشدقيه اللي بعصا مر ادري بكيد افتش ناي شمروف شما يا ورا فرقا ورا چخرووا يعني آدان عثماني چخرووا گشکی ام بیجن گریویا ام بیجن اوا دراج اقلیمای زوستانی ساره اما ولی نه حشکه یعنی هاوینای خاشه اما نه تو چه بیجی هم بیشن سالات بیشن تاماتیز بیشن قاونه کالی و زباشی و هم آور تشتانا گم یعنی دیده هنر گش که ماندالی تو نه پرتقال تو نه لیبلی گری چخور و اما همان هر تشتی گریویا هم ذکرم بیشن چخور و کردستانی آنگو هرمی اما اسانه ذاته اسانه یعنی حقیقتا اسانه یعنی چونکی yani ya Mezopotamya Kurdistan ama heri baş idire. Serçavan gelek spas o qavet bejwara kara gelek zahmete. Em duyjun herama edri her tişdigiye lekesi ku be vedra dikarman tsaj bibinin ve ki çukurova Kurdistaniye edri.
Çema Arasê yek ji mezintirîn çema herêmê ye. 1702 kilometre dirêjbûna vê çemê heye ve vê dirêjbûna xwe yek ji çema mezin ya Qafqasyayê ye. Nîvê çemê di nava axa Kurdistanê re derbas dibe. Durketin em hatin ser sînorê Qersê ji ber ku me xwast vê çemê bînin ser ekranê we çema Arasê jê re dibêjin. Li ser sînorê Qersê cî digire, vîyalî Qersê vîyalî Îdirê vê ava Arasê jî sînora her du bajaran xêz dike. Ne tenê sînora her du bajaran, her wiha sînora sê welatan jî xêz dike. Çema Arasê ji sê welatan derbas dibe. Ji Ermenistan, Azerbaycan ji İranê derbas dibe. Li Azerbaycanê dikeve bi çemekê din re dibe yek û dikeve nav ava Behra Hazarê. Ji welatê me derdikeve ev ava Arasê ji çiyayê Bingolê derdikeve ji Erzurumê heta Îdirê rê digire û heta Behra Hazarê ev çema Arasê rê digire û diçe. Dema rê digire jî di nava bajarê Îdirê de derbas dibe û hemû bajarê Îdirê şîn dike. Navê deşta Îdirê yê berê rewan e. Lê belkî ji wê ye deşta ku îro beşeke wê li para Ermenistanê ketiye. Li ser axa wê ye. Ango ji vê deştê giştekî re deşta rewan hatiye gotin. Xelkê bajar pes xwedî dikin û çandinê re mijû dibin. Her wiha ji ber ku li ser sînorê bazirganî jî pir pêşta ketiye. Kurdên li vê bajarî piranî ji eşîrên Celalî û Redkî ne. Lê kêm bin eşîrên din jî hene. Nistecihên bajar ji Kurdan Ezriyan pêk tên. Her wiha hinek jî Ermenî li vê bajarê heye. Em 20 kilometre ji navend Îdirê durketin û em hatin ber Kervansaraya Harman Dövenê. Kervansaraya geleke kevne û dîrokî ye. Dibêje di sala 12 de ji aliyê Şerafettin Ejderî ve hatiye çêkirin û li ser riya bajarê Îdirê cî digire li ser sînorê Ermenistanê ye. Di wê wextê de ji bo kervanên ku ji dervê bajar tên bên li vê de re bêhna xwe bidin, ev Kervansarayê hatiye çêkirin. Kervanên ku ji Aniyê, ji Bakûyê, ji Tiflisê tên dihatin li vê de re bêhna xwe didan. Kervansarayeke geleke kevne û mezin geleke bi heybet e. Di nava Kervansarayê de geleke ode heye û gelek ode jî ji bo razanê di wexta xwe de hatiye bikaranî. Karwansaray li nêzî gundê Harman Dövenê hatiye avakirin. Di nava Karwansarayê de oleke mezin heye û li her du kêlekên holê jî odeyên biçûk hatine çêkirin. Di wê serdemê de li ser daxwaza sultanan li ser rêyê girîng Karwansarayên bi vî rengî dihatin çêkirin. Ji wan yek jî ev e.
نازكن نازنينة خوين شيرين خمر فينا Em ji navenda Edirê dûr dikevin û berê xwe didin navçeya Tuzlucayê. Navçeya ku navê xwe ji şikefta xwe girtiye. Şikefteke geleke mezin e. Ew qas mezin û fireh ku tireke bi rehatî dikare tê de bigere. Şikefta xwe li vê bajarê cî digre. Dikare pêdiviya xwe ya 100 salan ya Tirkiye û Kurdistanê peyda bike. Di nava şikeftê de tünel hatine çêkirin û ji wan tünelan em bi erebê re rêdigirin. Tünelên bi xwe ku mirov digere şaşûmat dibe. Her wiha bi salan gelek kes berê xwe dide vê şikeftê. Ji ber ku ji bo tenduristî û laşê mirov ev şikefta xwe geleke baş e. Jivan şikeftan de van xuyan derdikeve û dibînî kevireke wekî mezin xuya dike lê ev xwe ye. Piştî ku hûr dibe dikevena fabrîqeyan û têsên sifirê me lê bi vê awayî divan şikeftan derdikeve. Pir kevirên mezinin hûr dibin. Ev parçeyeke hûn dibînin destê me de piçeke hûr bûye lê wê hineke din jî hûr bibe û bê sifirê me. Ji ber ku bêhna mirov vedike gelek kesî ku tê vedera van parçeyan dibin mala xwe dikin odeyê xwe na. Ji ber ku bêhn û nefesa mirovan vedike. Ji ber vê yekê jî gelek kesê ku tê te qestên van keviran yekê ji xwe re din mala xwe û dikin odeya xwe. Her wiha nekes jî hundirê wan de lambeç dikin û wekî sûsa amûrekê jî dina malê xwe de bikartînin. Em bi erebeyan ketin vê şikeftê ji ber ku bilindahiyê geleke zêde ye, firahiya wî jî geleke zêdetir e. Hinek ronahî kêm bi jî car dibînin û xuya dike şikefteke geleke mezin û bêhempa ye. Ber bi ronahiya rojê ve em rê digirin û şikefta bi xwe ya Tuzlucayê em li dû xwe dihêlin. Di dervê şikeftê ku hewa digre hemû xweyên spî mirov dikare bibîne.
devam dike em jarje em xwarine ke bin ser ekran ku ev xwarin li tu bajarê menedît û menanî ser ekran em xwarine ke geleke cudaye û yekem car em jî dibînin ji dibêjin ji İranê hatiye ku İran cîranê Idirê ji wir ev xwarina tê vê dira û li vê dira bûye xwarineke herêmî ya bajarê Idirê ev xwarin geleke cudaye cudatiya wî çi ye wê hosta Burhan ji meraneke ve bibêje hinek zerrîhîtê heye çi xwarin divê de heye çi tiştê heye درێ هەیە زەردەچاڵ درێ هەیە نۆت هەیە دوو هەیە دوو هەیە زەردەچاڵ دوف نۆت گۆشتەیە goştê pez newsa گۆشتێ پەزە گۆشتێ پەزە زاتەن باشقا تسێکی تو یاغ ماڵی تو نەکە یاغی خویە یاغی دووە یانێ یاقی ئەکلێمە ناکەن تێدا کەسندێکلێ یاغی ئەرێ çawa dikeli Çawa dikeli? van bardağın Normalde Kazköy'de çiğdikin. Kazköy'de çiğdikin. Kazköy'de çiğdikin şelbikeyi doğru gava kelli hazır bu. Şelbikeyi dizmişdikin. Hap eğer dikin yek porsiyon. ev porsiyon eke Ev hap yek ha porsiyon eke. He, bele. Porsiyon eke. Bele. Yek kasa porsiyon eke. Ha müşteriye servis dikin. Ha bu bir avı servis dikin ha servis dikin. geleke cudatire ev em temaşamen em yekem car dibinin ku iskanek xwarnek te servis kirin cudatiya ve xwarni ferqa ve xwarni jeyedin ev newsa Bele aynı zaten. Ha iskan hem de şelbik. Aynı ha servis tu zaten. Atı Kazköy'de goştu ya hazır dova. Şelbike ha dizmişdikin. Çünkü göre müşteriye hat çevirdikin. wow Ya ki ha porsiyon eke zaten. ez çawa ya bukhum Tabii çabuk önce iskanek değil ve bera ser xudun ya na kesinlikle esanine. Ha leva şeyhi peşi leva şeyhi hurdaki. xwarine ke geleke cudaya xwarina çêkirina wî xwarina wî jî zehmet e nahava yek bir kur kir ve ava wî kir serê bi vî şeklê tê xwarin Bir şekilde xarın. Texan hatı xarını. ez nizam careke ez têm vê dira û nadîm dikin ku ez bixwim newer dibe Bele. Ah hatı işte bu hatı xorne. Ama normalde hatı xorne. O kide na. nanê lavaş me giş kirê me guhur kir Egiş kurdaki. ere ha Egiş dura me kurdaki. ava goş kir serê Ta abi ha hani hadi ki kevci çatal geldi avaya ha nanek dokuya ha. Ere. bu hevîr Zaten hamle tu xorne. Abi ha xoşe. Zaten bu tamayı verdi yani. pir cudayî tamam gelek cudayî Pir başe ha güzel bir xoşe. goş tê dimem goşa çawa dixwin Evi duxi adura dukat goş dexiş ha valla bir tabağa ki ve valla bir tabağa. Valla bir tabağa ki goş dexiş. goş tê kumaş em vala Ha dikin goş dexiş valla bırakın. Ha da ava tê uydu. xwarin Ha bir duxi dur goş dexiş duxi. Bele. pêşem viya dixwin dura em goş dixwin dirama goşta nok jî heye Noç te heye, duş te heye. giş be dura dikeli newsa Gevrot kayda tamayı sav daha xoş ve. wala gelek xoş biyayî Tamam zaten tamam xoş tu. Tamaz zerdeçal tamam xudayî xoş Tamam zerdaşlar baya xoş biye. Tatasal yemek xoş dike. Ji İranê hatiye ve dira û kesin tevra ji vê xwarinê dixwin newsa Bele İran işte saat biraz. çanda heta çanda heye Sözü normalde dedik ve sözü saat 8'dan daha da dedik ve saat 2'da da خلاص دو نامینه yemek güzel باشه تا بله ha نامینه هنک تا مشتری تینه دینه هم نما هم نما چی yemek خوشه یورسل yemek yediri eve bela mecditiyen zahmetik şan bele desteğe ve sağ gelek spas afiyet ser çava ser sera afiyet ser çava ser xwarin avdar ya Idirê gerûn bên Idirê wî xwarinên ev xwarinên cuda bixwin ji ber ku gelekê cuda ye heta niha xwarineke bi vê rengî me nedît me xwarina navdar ya bajarê Idirê ku wekî bozbaş tê bi navkirin xwar û me li xwe kire êvar êdî em biçin û bibin mêvanên dengbêjên serhedê
دور مالونا بد خلقي لقو اسبونا دزي مربوي مع عبد الله خدي ورد زجوت زر مهمكو الوسد استونا لورو صبرو مزن ونزنو وزن وكي كون تخمين دكن ام الهريمه سر حدينه دجر اخويا باجر اددم لخوكر ايفار و ايدي شركه سرمه دجر اخود ام راس دنگ بيجي كي جن هاتن الهريمه سر حدي ام قص جريان سوني مجنه كدي دنگ بيجي كي هيجا قاطع خجن حال كلك اميه ستران كلك خوش وجه مرا بيجي شو هاجر قاطع خجن وصف من هذيك اري دنگ بيجي كي جاي دنگ كلك خوش ام قص جريان سوني براستي دنگ بيجي كي جن هاتن ام قالك الهريمه سر حدي جريان سوني مودي صار شعبي سوني باجر ادرم براستي هاتن بشكل بحث دنگ بيجي شو دست فكر بنك بحث يبكي وشو دست بقولنا استرانا كتير شو نبي خوشي ام باري جانجو جهالون عشق مدهات ام شنو بار حيوي بار بيز إيلاتي تاقت يعني ام إيلاتي ام دشنا زوزانا نوجا زوزاني ماهو ام دشو مع كلام دقو عشق ماهو برو ما دقو اما ده ام ياشتان سورة عشق ما تنا نقصي نوي إيه كم تريبو ده ما ونجوان برو وندشون زوزانا هو اللي بدنا دنگ بيجي استرانا دقو نفسه في وقتين كوني مالا بابي معاون كوني مالا بابي مع 15 تیجرون بابی مع زنگینون هم شیرا قیزه زنگینون با تیزون با کون چیته معاون چادر جوت بعد گرتن نودا دی وهو وقتي دست فكر وهيجي يا خدا ما ده ما قلت يعني خرابونا ها حتى بيوشي بيجم اشقام تي بيجم اما باروان اشقر شوي كنت بس او شوي هيسلكي يعني هيستشتك دبيني تبيجي شو اما تشبونم همان جر تشتك دبينم بيجي نفسها ار هسه خوش قالك تلسر نبي خوش سرانك كلامك خوش قلتني عارف خلي كلامك جمران بيجي تنقادا تكسبونو الوجري أبرو نورو مسيدنغو لوغوزي كرو من بسي ترى تعملي لو أبقى كرو تذكر ماما خوني الوطني أذكره نور صدر مزه نزنه